paternity court hi request ka dong jing ta khop maya ma se copyright claim awangin ti thei ani ro ti kan khatlaga ma se request ani fo wangle akara thubeng war thlak tak tak tel thin si wangin ahim theyang ber tura editing kan han ti don ania boina kan tok ta ni chuan kan chetlang to mai niang chu chibai vek ule Mr. Barlow hian afa pariat te chu ama ang tak tak vek an ni ti in asoya ma se afano pang ber ro hi chuan ama anna pakhat ma anei lo thu asoi boka achan chu apa dik tak ani lo wang ani ti in asoi boka apa dik tak chu ka sha ti in iron soi boka piwins law ve thung hian an fa dik tak ani thu le alo ni lo ni chuan achan tur po asha thu asoi boka engpo ni se Mr. Barlow hian engwangin nge afapa Jabril hi afa dik taka angai theilo chan kha han soi sela apa dik tak jok nia arin po chu han soi ngal ro se garin helna point na sober chu Jabril pian lai o manghun hi ka ngai tua ka jin bo lai ni tlat maya ti chuan ka thang bo hlanin kan in nei tu pa hi alo mut puya nei ti hi ka rin dan ani engwangin nge chu tiang rin na chu inei theina chan kha han soi ngal la a fiat lo thei thei nem voi tam tak ka phone thina a chan chu tun ma tangin rin helna ka nei dei towa ka va phone a piang hian tuna chuan kan in be thei khi lo hei kan in nei tu hom lai nia ka buai chu ti khati ati ve zia a omzia chu ifon a piangin in nei tu pa chu alo om thin wangin idin be hlei theilo ti na ani mo ani na taka chuan kan in nei tu pa hi kan in repair ngai lai repair torin a local thina na a thola ya ke en pui anga ya midang lo biak dai kha apply lo thak lom baka minron phone hian tunge ibula om ina I omem ti vel ngu ta suya thilpui mo asui ngai hleinem zandar soma ka phone point a tlat zela lom tunge zandar soma te mi ina ngai kalo soi velok zandar som ani emo nilolam emo nilawa kan chang chia a kan tui pai pa ke a tuya lik na sa a zan lai po ni se siam turin ka kowangai lom a shimin khati lai khan karai por cheu to a engtin nge mi padang mut pui tur angin min ngai the kha ka shi thiam lo ama hi arin om lo fo to chu wangin ke ma hi ama ang tura min ngai min ring hel mai ni chuan lom chu engpo siam theilom ma se dot ko seilo ko ombo chunga ka phone za zong kha voice somria tatling hialang ma se lok ka man ri lo ti ba ke min changai hlenem min ron phone chan hi a ho the emalom rin hlel nei na khata tunge ibula om no pang ho thoma vom lo ve ileng chwa ka mi ti vel ngo taron soya tunge khatyang chuan bereng baby kanga diktak chuan ama jong po in kanin nei tu pa hi athik ngai lo ma se aron hoa a mel han muwa lano pang ve tak mai ni ti a han mu chan khan athik thar chop mai ni angai tu ana kalkwal dik lo wang mai ni achan chu ama hi rin om lo achin wang zo kanya ole engpo ni se chung zong piala ma chuan heno pang hi ifa ni in ishi theita lo ani tiro han enula in anna pakhat ma kan nei hlenem kan samronga in ang troka abak in anna kan nei lo chu tiang zonga kan ti don chuan keipo min angbik hleinem avun rong po hi keima min chun chuang hleinem a omzia ber chu infa lo piang vun rong awang hian rin lelna Mr. Barlow hian aneita ni in alang ani tro nie ka fa ne tlat lo lom midang fa nei tina ne mai thudik tak kan soyang heno pang hi afa ani lo chuan ka fa po ani bik lo mi padang tu mak mut pui ngai lo domdoi ina khan naute kanin thleng ani talang keipo hi dik tak chuan ka fa tak ani angem ti ngei dan hi ka nei ve thawa ka fa tak jok chu khoya emo mang ti ngei dan ka nei ve thin tholom nangma ngei puin ifa ni iring hlel ti na ni mo adikem dike ka chuana pianga ifa chu tunge apa avun chu avamoi ve ti in mi te po hian min ring hel vek ni hian ka sia chu ka tan po nuam bik hleinem ke ma ngei po hian ka fa ani lowang a ti ngei dan ka nei pha folom ole engpo ni se heno pang hi anu fa nge ani MT kha DNA test result kan ngak photanga chumi nuwa chuan ko the kan chun zom le donia ole kan thukal lai kha kan la hritlang vikanga piwins lo kha heno pang hi za som kwa pakwa point som kwa pakwa in ifani ti kan chian to ti kha lo shi photla kalome ka fa nge ni ti ka chian ngai reng ani ti kha chuan thamang takin kom theita e ani chuan Mr. Barlow khan enge ingei dan han soi ve te le ke chu ka ngai dan kha adika ni ti hi ka pom dan ani mai
nau te kan nei lai poin in nei tu pa chu en turin phur takin alo kalalom phur takin aron kal ani lawa kan in luaman aron khonzo kani kha o chuan lama tan chuan engpo an hmang theilom ole engpo ni se he birth certificate a hian Mr. Barlow hian apa kani ti in iming isign to a hemi awang hian engpo thleng se dan ang chuan apa ini to tho ti siala ka du ni nimayang chu a chan chu naw lo pianga en vungvunga e ka fa ni lawang ka fa ang lo e mai tia sign lo ngot thu kha om leinem ani chuan he DNA test result kan puang dona heno pang hi ifa alo ni talo ani pu in birth certificate apa kani ti in iming isign to si awangin alo len zel huna po ifa anga ipomangai don thowa ichom chhozela mani a in enkol the thenga in kol angai don ti sia em o khria e ole ani chuan DNA result atang chuan Jabril hi Mr. Barlow fa dik takani ti hi kan mu chuani ti chuan in fa pa hi in pani fa dik tak ani ti kha kot thutlok na chu ani e in sha tur chu he boy na hi kalsan vek tuang cheu a chan chu hun kal tu akan boy hian ma kan son theilo kanin karin ma a son theilo in kara fa pakwa lai an oma in kar fel lo chuan in fa ten tuar don ti sia ula heng rin hil na hi top san mak ula malam panin in fa pa Jabril hi do takin in enkol zok tur ni khati zong khani e Stop right there, criminal scum!